La Pynhap Pyrda no ikalimpung ilya kai jo khanyo not Shillong knockout football tournament arjar puar menta kasngi kalai photorik unailar kabala pelong mat penia de ikong Eljiva Rinja ibelong ikertong jo Meghalaya Trinamool Congress. Lawan meni dan lang ringkat hakani kasngi duba Charles pengrup ubolong ru presiden jo Meghalaya Trinamool Congress hakajo kapor u Emily jo kanong Thamai constituency haringkat ikong Eljiva Rinja ibelong ikertong jo TMC naka khanyo not Shillong constituency Ba Calvin Wan Vice President Meghalaya Youth Trinamool Congress, Ba James Lingdo Vice President juga Meghalaya Trinamool Congress ki long pa pergi pajba ki lawan mensaki yakni jingilya kai final menta ka John Mead. Hakani jingilya kai final ke Sporting Spirit kelala men pelim no ika Governors Football Club da Arla Not. Ke Sporting Spirit ke balong ke 6 lado hakani ke limpung ilya kai ke layo benra ika trofi badi ke song pisa ke balong silak tingka. Ke Governors Football Club ke balong ke runners up ke lala ben yora ika trofi badi ke song pisa ke balong San Pawajar tingka. When pinlong ke tournament apo ka lama jong ka All India Trinamool Congress idan hapleng jong iru ibhayeng bahasem jong i khamtam imei kitbo kerubiang ipi bapnyo ko met ko bakoy ko bakya pilaban pek ban kmi ya yeng kesem bagyang ilang baro kumju abidan ke jing tu ko ba ban wanra ya ka jing ko jing kya bah ka met jong ka snong ka tha bar ke jet mi ri boro ko wei kanang ban simi ka por ngai ku bleker pang ipi baro deng ru idan ru iba James Lingdo bolong Vice President jong All India Trinamool Congress But kiwi ki dukot jo ka seng ki bodan apo ka executive committee but haki committee bo pair te sen ngai kuble ye Eljiva bola pelong ni tournament nang mutaki samla jongga Shillong not Shillong constituency ban aila ki kinyo ban siminta hakini ka knockout tournament ban pini yak jongga sap ka pong pagidan nang ba la shai hedin na bodru kilaban mi hikmat nagabenta ka jela berkini borok kowe kubli shiboni fi Eljiva walada pimdei briu bala he bos ngai kumnga in rei takamba pikite kalong ka bakya ublei undan ringkat bat fi
Hooray!